Bia Kamal ka Nur Online TV channel normal ke niam ke jan gwas me bana railing take mishala no take euro shop ke $1 million te cha kam kum South Sudan ke kui agriculture bana jeling na mo kel bana itin content ngon ke fana mo ki ngon ke yoto to bana ke linkel ka ngani churien mato ki ngum le rode bana jeling kel gwada danen chaje latin ko naga jeno de ko de kon kanywa kel bon me bon dana choda matki bon danen ngon kangwani Europe and UN committed commit US 87 million to climate resilient agriculture in South Sudan and bon me kel bon mishoda matko be dor bajalat ban jokulen kel do badan mat kordin kaja no Gwaseme cha kume South Sudan, kume South Sudan. Shaja mocha ka yo to one long $2 million, sorry, $6, million euros. They control euros, yo to one long. Ko bike agriculture ki porka ni bikana toka jere wecha ka South Sudan. You know, cha raja me cha ja kwen, you know. Alaji Europe Union kene Germany ke Netherlands kel ke UN la United Nation chike yu to shop ke euros ni chike jen ka dollar duno chike ke euros ni ka do badana chalat ke je ala euros dollar you know de control euro ko gor kono bana pega nanan changuna la toka la yo wich ko ngai kone euro ne kan wane kan longo mi kono gi kone la len kan dollar kon wan you know kan wheat and pai kon ga kwene tama you know la wheat te Europe Union kan Germany kan Netherlands kel ke UN ti euro te kan European 87 million euro yo ti million te jen badda gwi barro fon ngwan you know million chicken galat niam South Sudan Minister of Agriculture and Food Security. Chicken ga community content por kan pindian kan na tin content gang ko kwen andan en cham kare wika South Sudan ke ta dana de na de kan duor je ka je re wika South Sudan wun mishal ke Dr. John Canisio. Dr. John Canisio jaramadan en shakam ladame no she can fund me, she can receive can we tente la European Union, Germany, Netherlands ke UN la you teach of ke euros ni la 87 euros chaka 87 million euros she can ka cap ko balar mo budget to you know Food and Agriculture Organization, the International Trade Center, and the World Food Program she can mutually green and resilient agriculture and climate economy project ka central equatoria kana northern bargazal western equatoria chikana tok ala do bodan de kag de pur ke je ko de michibel chikana pido ki dupton konde dong de bel de pid ke jarawi ka South Sudan chikana tok ki chikana realaka Food and Agriculture Organization no no la FAO ne de kontin la do bodan de kwande je pid ke je you know kan international trade center ke well food program ngai ko ne de tie kan ne de kon lo kana chicken do badan and the agriculture de je to ka je kan ne de kon la climate economy ko ngai on la climate la to la ka jira long do badan in ngai kon seasoning ko dong de pinder te ke mensual ke dong de te ke shen pini nyok dong de pin de te ke mensual ke ret ka do dia la kana ngai je no do badien binan bu to ko je kan de tie ndial wacha to rai we ka central equatoria lake state northern bargazal kana western equatoria ka ti ti la por jang te ga de cha tok no kan por jang de ti wa sha primary ki latin contin la lat mon wa sha ka mo ke kwak ti let ken ga ke cha ka ngej bo ke ta ndan de ken pur ke je ki de kan bel de kan ga jaga jata tin bi ga pi da gwa no chaka nge ka bel shu shu da pi de di chaka nge ka grown nuts like dong pin chaka nge ka vegetables
cha ngi ka do bran de kan twar ba de kan pit ke je ko ngai ko ne twar okay alara jena na nuare kan pit twar kan to la twar pit ke je hani pit ke je mga kon ta dan la climb la ra gere ke je kon e kon nuare de kon pit de kon mishal ke twar de kon pit de kon pit ke bele shu man dong pin kon ga pit nyok vegetable bi shi kon ka pit de long na mo gore jen go de kala reality ko de agriculture der kula gwa ko jen ajen danan talk no we mon bono na anta me jen kwa yuri shop ke 84 million euros ati kwa ngun ga jamo ko bi kuma South Sudan bi ken agriculture bi ken jakan yam ba wen de ni jen diala kon de pit ba kala let jen do bodana let kana ma ke je gwasme la project me chare ale ka long ko belet ko bi South Sudan be piet ka bel ki bi kan kak bi kan jaka men yam ni jen no temi chalar gwasme chala do la 95% ki jen mo anu dewi ka kurka wa mun South Sudan awa mun magwa muluro da ko de agriculture ki de kak de ka to ko mu piet ka ten ko jen mun mete ke piu ku mo de agriculture da la de long ateriak would Michelle Massimo Scalorobi Shella about 95% of South Sudan land is considered suitable for agriculture and no she no mo che jela jene dundo town gwani take a gwat shi go ko dong de na pietin ke de agriculture de latin ka to ngai kone take a gwat la nyoy la titin ka gwat kon binya bi tel ko la seasoning gwalon ko ba ngaje no jom to de ruel me gwadi na piet ke jamo metel nyojo ki metel re do to la ka ngai ke la climate change shi angor jeno de ngai ko ba ngwande de ale ba kula lalet no en kuma South Sudan tamakel ka kan wi de ti shi ko re ale ka jen wel nen gwada me ti European ten ti German ten ti Netherlands ten ka United Nation ka de alati ka ne to lat ko da agriculture de je tok na mo kel mi kana lat gwasme kine di alung walung chi roitin ka jen bona me ka rob dande kan agriculture de kan jagan yam gaja ka kimo ajen la dana gor no de nywa ye kel ani nywa je kwa subscribe ka kwa share kun kwa ka gar pingwa mo South Sudan cha lo ka UT 4 million euros te kan agriculture kan to ka ja ajen dan gor de temye biya ta kamal